ensem emu na no hemfo nso ebi wo mo edi djuma pa eye kwapro eno eye kuafo ko ya ewo Cape Coast University na importem ho no we Cape Coast na ho no na ohini kyerese ene task force watebi na wombota ye gidare se free no wotwe anase no nkronkro no ombene na momonte no hu ne se maayewa no sabre no nkro na se wona mabonten sa afi so no na waye zo be pia bonten onim se task force fo wo ho na mema nso a omu wo ho na dura nimra one nkwada gina dua secretary school dan ho ne bia ya ni so mu gina no sa task force ibehwe atuo mo so sa amamprewanyin sen atu atwa wompotem na kwesi menso otoso miensa na ye kwapro hene na woni Adom Kasee amanibone kafu justice enkomobomo no odi to dwese nanom empese emprewanyinsen ebehita ewo nkro no munti wo mote task force wa emofra awa different emfie ensia ediko JHS 3 ebono nkro wo ma obia MP na no eboaye pa ne senti wo ba behemu kena sebeye ensunsanso pa wo hwehwe no obetimi enya wo de sanse mo etujo abran na ene ne mpanimfo edi akade bi ekoma kwapro MBZ school me yima manfo ya ye enhyehyɛ bi wɔ community nim ye wɔ task force abofraba from crèche nursery 1 to JHS 3 wo bonan a yempere ebo hu da nanam krom o de ye hu da wo fie lusuaze ana da ada ama ade tan tuma ko school na me fi de ono no hu sunsuando na yetum yeguda ama da mempi wonyinsan level no ebodo 3 enwachi ena sukupanyina woda kwapro MBZ school ano hanatechimensen eda ohene ene mpanyimfo ase se wo mo edisa efidie yi abre wo mo afei wode to Adom Kasee enim se awofo ni bo ho mo wato wo majeje mu ne senti ene mpanyinsen ekoso ewo mansine no emu mo jezinya enyidado de mo fromani nyina obohwe ho nti wo mbɔ mazin na won kum monitoring na won hwe mo fromani manyen amanyan so ye ho atohen ewa adesue no mu na oyeda no kra onhon na woye mmenyin a wo hwe fie nti mema wata ase da osa na woye mmenyin na woye tiri wo fie no owoda wo fadama suzin odo to hono do Rich Love Jonah ene ye girls prefect a owo school no emu na oni Adom Kasee etwetwe enkomo ensim sei ena abaye editu dwa say about job social to say bia ebo na yan papers no wan so no there you to bicycle na yedu ko be foforo na ye kokko print bi ya ohoyan o ma yan time bebre ko obabampo na inya wan kasampo afa na wo so wan kasampo inya abutoye ma eba to that no na eda atro so and then na mpanyimfo ada adwene ho da mazi ohyan pa na wo za baba chen enyan aye wo school ade wa boyen kese sepa sisi adan ya de able to buy school bio